Ako je vjerovati legendi, upravo ispod starog grada Zrinskih krije se jedan zmaj. A upravo o zmaju govori jedan zanimljiv roman koji je pripremljen i za velike i za male. Upoznajemo vas s njegovim autorom i naravno malim dijelićem radnje. Doktore Mikulan, otkuda zapravo ideja da jednu legendu zapravo koju Međimurci i Čakovčanci jako dobro znaju pretočite u ovu knjigu koja, moram reći, plijeni zapravo pozornost i na prvi pogled kako lijepo izgleda? Pa ideja je potekla iz jedne domaće zadaće, kako to obično i biva. Prije nekih 4 ili 5 godina moj sin je dobio domaću zadaću da napiše nekakvu priču, ali detektivsku. Mi smo tu priču napisali, dobili smo 5 iz nje i onda smo jednoga dana šetali starim gradom i ja sam onda rekao, pa čuj, ima tu jedna legenda, znaš, o tom pozoju, o tom zmaju. I on kaže, kakva, što? Pa ja rekao, evo, baš bi bilo zgodno da se neka nova priča napiše o tome. I što bi moglo biti? Pa ajde, 4 djece iz osnovne škole, on je baš išao u osnovnu školu tada, koja odluče da pronađu tajni prolaz za koji su uvjereni da postoji, koji vodi u podzemlje staroga grada Zrinskih i tamo prema legendi spava zmaj, zelene boje, jako velik, glava mu je navodno ispod staroga grada, rep ispod crkve, može biti i obratno, a može biti i nekako drugačije. I tako, malo po malo, dan po dan, stranica po stranica, rodila se evo ova knjiga. Eto. Knjiga je, dakle, izašla u nakladi Ljevak. Kada ste ju zapravo onako napisali, kada su vam i prvi pročitali, što su rekli? Jeste li zapravo očekivali da će knjiga doći do ovih lijepih debelih korica? Pa nisam očekivao, eto, pisao sam je s ljubavlju, rekao bih tako. Pisao sam je na način kako sam ja htio kad sam bio mali da ljudi pišu. Meni su išle na živce dugi opisi, nisam volio duge opise, nisam volio aoriste, imperfekte, takve neke stvari, pa sam ja onda krenuo pisati, eto, baš onako kao da sam još 10-15 godina star. Eto, reakcije su do sada pozitivne. Kome je namijenjena zapravo knjiga? Kojem uzrastu? Pa mogu ju čitati od 4. razreda osnovne škole djeca, pa onda mladi, a možete ju i vi čitati, i mnogi još stariji od vas i mene. Legenda je ponovno oživjela, rekli bi na neki način. Što kažu zapravo djeca kad pročitaju ovu knjigu? Jesu li možda zainteresirani malo više i za povijest, ali i za čitanje, obzirom da znamo da danas Hrvati se baš ne mogu podičiti time koliko čitaju? Još reakcije djece nemam jer je knjiga tek mjesec dana stara, tako da ona je tek se sad pojavila u online knjižarama, a još ni ne znam da li postoji u ovim normalnim knjižarama, tako da o reakcijama djece ne znam. Oni jesu bili na prezentaciji i oni jesu bili zainteresirani, postavljali su niz pitanja o knjizi, o zmajevima, ne znam, o procesu pisanja, tako, svašta ih je zanimalo. Ova knjiga je drugačija od onoga što ste do sada proučavali i pisali. Potpuni odmak, možda možemo malo reći onak vojska sa nekakvim legendama plus minus baš i ne ide zajedno, ali kako ste se ovo odlučili možda ostaviti po strani vojnu povijest, baciti se u legende i povijest? Da, ja sam vam inače diplomirani anglist i germanist i magistrirao sam i doktorirao engleski, odnosno englesku književnost. Tako da ovo jesu određeni odmaci. Povijest sam htio studirati, to je bilo ili, to je bio moj drugi izbor. Dogodilo se ipak da sam studirao jezike. Sad, hobi mi je onda povijest, a tu i tamo napišem i nešto drugo. Imam jedan roman, imam jednu pripovjetku, imam neke putopise, tako neke humoreske i tako. Kad dajemo malo na stranu, dakle, i ovaj dio vojni, hoćete li možda u nekim svojim novim izdanjima ili novim knjigama krenuti ponovno u neke legende? Znamo da Sjever Hrvatske ima jako puno legende. Da, ima jako puno legendi. Prema legendama u Međimurju postoji čak 5 zmajeva. Ovo je tek jedan od njih, ali ima još u Štrigovi, ima u Svetom Jurju, ima u Donjem Vidovcu, ima u Donjoj Dubravi. Tako da se ja zafrkavam i kažem da Međimurje leži na zmajevima i da tih 5 zmajeva nema, da bi vjerojatno potonulo. Voda bi ga prekrila.
I sigurno ću se i dalje baviti fantastikom jer ova knjiga na kraju ostavlja neke stvari otvorene, tako da nastavak svakako slijedi. Zmaj po Zoji spava ili ne spava? Zmaj, pa ne smijem baš sve reći, Ovaj, treba pročitati. Ljetni praznici su dakle pred nama. Reći zapravo, treba malo pročitati knjigu, ne zapustiti se samo za ljetni odmor. Možda ova knjiga taman odmak malo i od lektire, ali možda malo zakoračiti u povijest, zakoračiti u legendu. Tako je, preporučam pročitati ovu knjigu jer je jako napeta, puno se toga događa, djeca su baš zabavna, dosta su onako realna. Radnja je dosta napeta jer djeca malo po malo otkrivaju razne tajne, otkrivaju da posjeduju neke moći, svako od njih. Jedan dječak je vukodlak, jedna djevojčica je vampirica, drugi dječak je zmajočovjek. Zmajoljudi su bili oni koji su brinuli o zmajevima u davna vremena, prije par tisuća godina, i još jedna djevojčica je vještica. Tako da oni otkrivaju da posjeduju neke moći, ali dosta su i skeptični prema svemu tome jer su odrasli u modernim vremenima, čuli jesu za legenda, ali ne vjeruju baš previše u njih, iako su tako mladi još. I tako. Čitati treba. Čitati treba. Spomenuli ste, kad smo razgovarali prije, Harry Potter je dosegao svoju svjetsku slavu. Ima li možda malih nekih poveznica sa... ipak ste rekli da ste Englehnisti i sve ostalo. Ima možda nekakve poveznice sa Zmajem, Harryjem i svim ostalima? Pa tamo, čujte, ima nekakvih poveznica. Gledajte, svaka fantastična knjiga ima neke klišeje, sadrže neke klišeje, neke uobičajene stvari. Motiv potrage je tu uvijek prisutan. Opet ovo je i dječji roman, pa onda imamo tu i onaj kliše zajedništva, prijateljstva i tako dalje. Dakle, djeca na kraju pobjeđuju zlo, tako što se udružuju, što rade zajedno. Oni kad rade samostalno ne uspijevaju, ali čim su svi zajedno i čim je njihovo prijateljstvo ključ njihovog djelovanja, onda uspijevaju. A još moram reći, zaboravio sam napomenuti da u Čakovcu vladaju vukodlaci prema ovoj knjizi, a u Varaždinu vladaju vampiri. Njihovo sjedište je ispod Staroga grada u Čakovcu, odnosno ispod Staroga grada u Varaždinu. I konačni obračun protiv sila zla događa se baš u Varaždinu, ispod Staroga grada, gdje stoluje vampirska kraljica. Vjerujem da će biti zapravo zanimljivo pročitati ovu knjigu, ali možda i iduće. Spomenuli ste još dosta zmajeva spava. Možda ćete ih probuditi. Tako je, ne samo da dosta zmajeva još spava, nego ima još puno legendi koje su zahvalne da ih se upotrijebi u nekoj knjizi i dosta mi je čudno da, iako tu i tamo mi imamo neke fantastične romane u Hrvatskoj, vrlo rijetko se te legende koriste. A ima ih zaista mnogo, imate razne te vodenjake, dopljenike, imate mrake ili mrakove, ja ne znam kako bi bila množina, imate razne vile, vodene vile, šumske vile, ne znam i tako dalje. Tako da sve bi se to lijepo moglo ukomponirati, recimo u nastavku. Sretno vam u daljem izazovu sa svim ovim legendama. Hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala vama.